Historia nichokerete miaka 19 nyumene ara Rais William Ruto ethirite akibunjia cabinet yawe yonthe no tia munene wa maminista na munini wawe wa Rais Rigathi Gachagua bobo onekete ringi mwakene yo 2005 ara Rais wa batatu Mwai Kibaki unangite cabinet yawe na ni nyuma yawe ushindokire kura ya kwalula katiba ira yari kaitaka chungwa na ndizi untubone bonekanire kuthuria Kibaki anene arethire akialula murunga moyo wawe nende na kwithira akithalia mawaziri bawe nyuma yabo mukoneka baita rutere rudegani na thirikari bobo Ruto nabo bumanetie na mantu ige kuandamana kwa youth baraba wito Gen Z kureana na muswanda yokigena 2024 bakemoria nende bategwa ndethira akialulania mawaziri bawe kuma kiri ministry mu mwanka wita kirirengi ende bamwire kiri mutandao abatire kwithira akinga minister bonthe no ntune boremi ne kuruta ngwende ne ya mongo yo Kenya nende barabati kuruta ngwe kiri ministry mwanya ne andiki anene kana ma PS kendo kinyaniria utingwe bathirikari Rais Ruto etumire kwithira akibwithie mwalulu kunkuluki kiri thirikari we kenda ukinyaniria utungata kiri ya Kenya baraba kwa mwankadhai bate kuona wira thirikari kuruta na rutero regana na thirikari rukiwa mwankadhai utekaro bakethe abaika na thirikari kwa rire mantu no yariku no nto kaitaka bila Kenya bakwenda na muno ayuthi ni walulu kuba kwenda na kuona thirikari tongere tuboboya tukurorekire mubango ya siasa tuketha twikaranthi na Dr. Julius Bijewe na Eneri Mwingirwa tukiolele ibyo biongo bitumite Rais Ruto ethira ikinya kire kubunja cabinet yewe miaka 19 nyuma ya Kibaki kubwithia untubo mwaka yo 2005 karuto akwenda wikiri dato bia Rais Mutoti wa bathatu Mwai Kibaki tuketha tukumenya bo kire mubango ya siasa yana tukudhuranite kire nteto chewero themwe. Rais wa Kenya William Ruto kwaragania kantu yawe ya maminista no tia Musalia Mudavadi na munini wa Rais Rigathi Gachagua. Gen Z kuoneka gushinda nyuma ya rais kuthikira uraba kuwa na kwebelia kanju yawe ya maminista. Tukaibua maoni ya Kenya mwanya iru ya rais kwithira akithalia maminista bawe bonthe no tia handiki anene. Rais Ruto kuoneka wikira iratu bya Kibaki nyuma ya kubunja maminista bobo kioneka mwake miaka 19 nyuma ya Kibaki kubwithia ntobo mwaka yo 2005. Rais wa Kenya William Ruto na bunjite kanju yawe ya maminista akiaria arone ya rais ntukwari ethirete akwonende munini wa Rais Rigathi Gachagua na munene wa minista Musalia Mudavadi nebo akeba kethira baiti wa thirikari yawe bobo yete ntukwe inkai nyuma ya Kenya kuandamana kutheta mitandaone bakireana na rwariro kigena ro finance bill 2024 ntubana ndebo tumite rais uyo akethira karande na kuthwani nyuma ya mbeo mbethe baba wetu Gen Z kuwa bate kwenda kuona kanjo minista bakiwa ni ringiti ya Kenya thebo nene kire mantu ige uriti bangwe Boniface Mongera aina cho tukubarware nayo kanjo yonthe maminista ama munene oshiria Justin Biden Muturi ibabuti ngogena kwa ithuraia bakawainda imunene wao Rais William Samoei Ruto. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the Office of the Deputy President is not affected in any way. Kolinga na roaria Rais Ruto kanjinga maminista ni rikwedro ekiondwa bamomba kuroba rikwedro beshoka na bagi babero beri kwedro beretwa. I will immediately engage in extensive consultations across different sectors and political formations and other Kenyans, both in public and private, with the aim of setting up a broad-based government that will assist me in accelerating and expediting the necessary, urgent, and irreversible implementation
of the program that we have. Bobo Tengani, Rais Ruto akiendelea na choketere kithiria nthiguru thirikari njeru ya kethiro akiunda igeta kumutethia bure na kwangurithia nthao ile cithito citonyete kwa ntuko ikurukite bionerere bionde na bibitegerete mamista babero bakethiro akireta babangi batio bena siasa karinya nkoroki antu barabe na mitegere mithoku kumakire mwingi. During this process, the operations of government will continue uninterrupted under the guidance of principal secretaries and other relevant officials. I will be announcing additional measures and steps in due course. Garoku kirotongera bokanja ma minister weka ntaira cia kunyenya utumire botho kwambia cia mwingi amwa kondonke ama ABC ni ntobimwe pira limedhere nduki medhikana jenzi nteto egwitito kwambia cia cigito cia nyomba ningi ethirito ikiariro kwa wingi. Our affordable housing program has now more than 100,000 housing units under construction. The first cohort I will be launching in a couple of months to new homeowners. And we have 160,000 young people across Kenya that are employed under this program. Baba inge ibonekanite bagitikanira kimegambo ati ndukimethekana jensi baretete mugaruka janthiguru ne Kenya ontubura nande ntukwa naro tariki 11 mweri jo mogwanja mwaka 2024 ikethiro etonya kirimo kujistura nthiguru Kenya. Reporter Antoshoro TV kumaja kingina ngine kineke mushoni Nairobi mbita Boniface Mungera. Akenya ni baritite wambipo nyuma ya Rais William Ruto teaniria kanju ya maminista rwari naraba mubonekete wikira Rais boneneni italere hamana bo pamwene bakwendekethia kunishwa kwa namba ya maminista bakenda kuniria Kenya murio yongarama ya Otoro. Sokerie antuba bethi bonde bande tunkatho inyingi sana no ntuba witokeza kwa wingi na kulita sauti yona sauti yoeka accountant na eka hand sauti ya antuba bethi kuma historia nthiguru Kenya sauti ya antuba bethi kuthikirwo ndene Kenya na ndamu yana baraetekire ana 41 ndamu nwe kulita nguyo na arere thai baba watanite abakenyata na batomboya na bamuina na barirungu na inkwenda kwera mheshimiwa William Ruto no ntuba kundisubu kana kuvunja kabineti yonde mawaziri bonde bau leze kana ithabira bitebe bya hotela seke thirikari bonde bonga muntu rari kuo weta muntu soka ringi thirikari ne kenda tumba kwithia twina competent cabinet secretaries baraba kaomba kulitira wananchi ngwe twina mawaziri aketheko waziri wogi mapamweri omwe sibitari omwe ateta kungurunguria urando nesusa na kumicha waziri wa afya etete kubuta OCS ngwete yeke kuipo iko kwani kware confused elements iya thirikari ne Ruto te andivice nyanje aba moya kuringana na thiguru bura yetete no tu akethira te wananjensi bato tuthira tukinyete utokinyete kinyato antu bakuru tumenya wero bwa thiguru ne ireti ne wana barabare kwa thai so inku akinyage tara cabinet yenge nathira ajusi sa ashauri baraba bakumenya ni bibi nata thirikari batiweta na nata antu babati kwathwa nikenda tutikethire mwananchi wa kawaida taura thirikari yauga iri ono ntu bwa mwananchi wa ura munini ikwo kirari rombere tu babainge kwethira kugibwithika ntonto ya bou endo ni birankiro mbara isi wetu ni department ira kwetha kusika omba kumanjwa imanjwe siwata na sika edunye yelika edwemwe na ningerenge ontunye tukwario manto yao tuito kumamero tuhurwa mayo yamwe inkoria president wetu inya CS bobange batu kuthuro barabonde bakathananwa itebyeto bira turarabyo kuno bya Meru county bisoke Meru CS baraba keta narora nikenda bomba kwitha bakareti interest cieto cia Meru nonto wensangu beto na nya especially batu antu baembe tuga kwitha tutena CS eni uroka omba to wakilisha nara ura nethra kareti interest cieto
bado tuketha twi atarene na tuketha twi gukurwo ria mutheko wasiri kendeke nonto na bahati kwethira aritene na bahati ucoka ande kijana wa bigibigi oni auma umethika lentore ariterwe mburu ntawagiri mno na methika lentore ngomote emnene tu vijana tu nyoga thira bengi bakuo tengo yarta methika nogira se vijana mno. President wetu amefanya vizuri, na kitu ya pili, kama wote amewavuta wera atafute vijana kwa cabinet yake njizendi ingie kwa hii wera ketha kwe mawaziri yange tukathurirwa kiyonto kaunti ya Tharaka Nithi kana kaunti ya Meru tuthurirwo waziri nthaka ya batu nthuke mbethe kinya igubwira njensi yekuo oni gankwenda kuwa ni bwega muno warutha akwambire gwiciria na ninkorerwa na 2027 ni turauga aticoka agacoka kairi agatoka agoteka kaita gwira uarita narua agacoka na kairi na riu rangi ngiromba moni makwa ndi ngiromba ndaino mbunge ni bunjwe bacoke liko kairi bonde gotonge ndingiwa bakenwa nine munene wetu buo romde lakini bando ta etwake na buru totere githine kana ke ubano totigarithie no nturikari ya Kenya ni baina urutho giteko kia prime minister bagirio fixi kialema no na prime minister agirithio Muravati tukaiwe kia agirithio na ende ya urutho munene wetu no abingithe gitiketo kio no ta khali twenda na kia erio minister beba ni muno baingi muno beba 15 yogu maximum ya 15 ondo atukadiwe sigena alia ni ndi na kinoeria minister bao baigwaniria ba Kenya bagwanithia ba Kenya lakini Kenya ndikadika nini banyanyi baduke ta 15 benyola na nkolo ministry we minister ne ko faite kula ni ministry yaku ukera president kulethio na unau kogu president ni abati kula itheria balia batiombete wira na balia baombete wira abacokie wira Ruto ate wathiothia Kenya the prime cabinet secretary because kiko tinya kite constitution kabisa kiko kwa wati kwamberia kiko kike mbere then ake yake bobange na bonze ababuta kankuga president na uthire wega muno kulingana na boria agency kwenda nonto na thirikari ya ma cabinet mathongire namo matire kugitabira kurega guturutira ngugi mabanga kuyaga mbesa na kurutha mantu irigo riu ni menda kwira president wa Republic of Kenya ta William Ruto na thure makabineti matekobetoka kabineti 15 itasaidia nini kweli kulingana na vile Wakenya wanalia ama sisi kama Gen Z itatusaidia vivi kusack the CSs ama the secretaries. The first thing hata ninaona kwanza hao CS kwanza wanafaa kurudi kazi yao kama kawaida as normal like my man Kindiki Kindiki hafai kutoka hapo hata si eti Kindiki peke yake wote hakuna mmoja anafaa kutoka warudi kazi na Ruto asikize kilio chetu chenye tunalia. Ruto akuruta wira mwega muno kubuta ma CS ende ta ukaira Murkomen mbia iwe kama tane mbia nyingi muno no jiandike alimu banje SS no jiandike ona mandaktari ba interns baba tiba poste au ningwira Ruto kudos lakini usokie kende kiotije ninge nawe alumana mbwana une rutawela na tekorabti ale ne matutigere kende kiataka twike no uragithiria ntu ibinda keria lakini mau mangi gute muntu kwana githiria bwetu ni nkwana no kuraitha ikwaza utuka gute muntu augire ne uragwe inde ya maandamano ndikuona na mabitia lakini mau mangi gutwe nkwana na shughuli na moraia ni turacokia ngatho kwi mutongoria wa bururi ma President William Ruto ni undu wa codes of cabinet ni twese kuma mwaka wa 2022 riria formulated that cabinet I captive wa politicians na ndaina free hand ya gusagura technocrats and waria mangirutira andu wega professionally no nginyangia rewarded political supporters and therefore riu aravutire cabinet secretaries aina a new opportunity a free opportunity gusagura technocrats kugo turenda kumu encourage this time round asagure technocrats and waria my professional and waria makurutira andu wega wira guthaina political interference. Kenya reu ina uhuru mpya
nundu wa ciana iria iretorũndire thakame ikienda kwereithia president na cabinet yake ni maratutongoria naye agwa kutha too late itukumunga mukono gwarutha kwa gwene na nafasi embega muno ya kutha cabinet yake ka kutha nyombe yake kaingo menke wetigere tu ambo tumikira anansi ba Kenya ontibo inyeire muno biashara cia thirire gutiendo antu bakureiba ukwa maisha maumire kwa gwene na second chance ya kutengeneza thirikari yake kaingo karabwe. Mwakene yungirishile na idhano rais wa badatu wa Kenya Mututi Mwai Kibaki nonekere kubunja kanju yawe ya maminista nyuma ya ushindi wa kile referendum ya chungwa na ndizi. Muthenya wari Rais William Ruto natianiritie njuri ya minista Bonde Tiga Musalia na munini wawe Rigathi Gachagua narakuonekete nende ya waluku bonene na boukuma kile mauku ya kurikanwa. Historia ni chokerete miaka 19 nyumene ara Rais William Ruto abutite mawaziri bawe Bonde. Listening keenly to what the people of Kenya have said, and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges. Ikarika no mwaka yongirile na idhano Rais wa badatu Mwai Kibaki na abutire mawaziri bawe Bonde nyuma ya chindo kire kure ya kwa katiba itare chungwa na ndizi. In accordance with the powers conferred upon me under the Constitution of Kenya, I have directed that the offices of all ministers and all assistant ministers become vacant. Consequently, the occupants of the said offices cease to hold their respective offices with the immediate effect. Muthenya ruare na Rais wa batano William Ruto na abutite mawaziri Bonde no tiandikia nene kuwatila ministry mwanya. Given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the office of the Deputy President is not affected in any way. Bobu maniti na maandamano ya Gen Z baraba chumiri kureana na Rorero Finance Bill 2024. Nyumene, Rais Ruto na ekirekaro na yuthi ba mutandaone araba arere mawaziri bedra bakiruto kuru ministry mona wiko kirenge ende bamuri abute Bonde. We reject poor leadership of Meru. We reject poor leadership of Meru. We reject poor leadership of Meru. Gen Z. Rutere rudega na thirikari nirurete mantu akubata ni thindikuru nyuma ya Gen Z kuwa bate kwenda rwariende nikaba kwenda kuona thirikari kiritangwe. Time for Ruto to take responsibility for all his actions. He has blood on his hands and he should go to allow for a smooth transition of power. Kenyans have had enough of Ruto and are demanding that #Ruto must go today, not tomorrow. Nyuma ya Rais William Ruto kubunja njuri yawe ya maminista nende kiure kire kinene ni ati ni Kenya bena Kenya ati kedra Gen Z na Kenya nikaba shindete nonto ni bedrite ba sukuma rais edire akibwithi waluluku kire thirikari yawe Gen Z ba ni bedrite bakibwithi maandamano ntuko kathumba na kumeneria minister ba mona na bangi ba thirikari ni utongere boraba kuwa ne bothugu na ne bukuinyelia Kenya. The young people, Honorable Speaker, who have been mobilized in colleges and universities around our country to send members messages of rejecting this finance bill. Muswada wa kigino mwaka wa 2024 na 2025 ni wale kiambiria kia mwatuko amuna mpathu kili thirikari ya Kenya Kwanza. Atongere ba thirikari ya Kenya Kwanza batongere twende Rais William Ruto na bunge bakilingagira muswada uju kampeni na guwetukia bungeni na kibara kinene. Bububu kijagi utati na Kenya baingi ilio imwana bia Gen Z bila biumilite barabarani jamiji nkurani menene kumeneli muswada uju na koli ya bunge batika wetukie.
amwe na Bobo abunge ba thirikari ya Kenya Kwanza batathikire kirilo gyanto tariki 25 mweri muthiru wethandatu bathi na mbere na gutukia muswada uju wa kigina. This finance bill is about protecting yourselves as our children. As we speak today, we've raised the money for counties to 400 billion. This bill is going to raise 346 billion. Itagari lile ligitumaga bunge no kwithukirwa ni andamani baimona bia Gen Z bala bari barabarani jia mujojo Nairobi. Kiogoro gya ntukweno Rais William Ruto akiumagiria na kumeneria imwana bibia Gen Z na inyanene. Rais William Ruto kemulaga jeshi gutonya barabarani jia mujojo Nairobi kienda gutetheria kili kwiga wikaria. Muthenya wa ithatu tariki 26 roni rwa ntukweno Rais William Ruto emweria kairi garoni ya rais na kwila Kenya atini atejanirite muswada uju wa kigina. Having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill. Itagalile ya Rais William Ruto haidhali tagalola imwana bia Gen Z bila bidhirito bikimeneli tongore bwa Rais William Ruto kuthina mbele na maandamano kuthithia musemanio na Rais William Ruto kiri mutandao wa X amwe na kumunenkera mendekithia maingi makuingia ile amwe na kumuria ebo bisini. Quite something, but I have heard you and I have heard the many Kenyans who have talked on this platform, and I'm very happy that we are having this conversation on X. Gutejanirwa kwa muswada uju akigina gwikirwa saini kwa muswada kuthondekwa kwa ABC netagalelea umrire ya Rais William Ruto kubuta mawaziri bae bonde wira ni mama matunda mamandamano mamam. Kando na Bobo mendekithia mangi mala manenkeretu ki Rais William Ruto ni imwana bibia Gen Z ni kubutwa kwa inspector munene wa polisi Japhet Koome kulombo rekeri nontu bakula kwa imwana bingi kiri maandamano mama amona gukinyamuthia kwa mutugo wa imwana gutekwa imwana bila biale kiri maandamano mama makwithukira bunge kwandiko kwa interns bound gitari kwandiko kwa arimu ba junior secondary schools amwe na mendekithia mangi maingi. Itaga lele lya umndi lile kiambelia kya kwingo kwa mendekithia maingi maimwana bia Gen Z kile Rais William Ruto kuma muji munene Nairobi Mbita Antony Rangi wa Kathenya. Ubo ya Kathenya ni kuma kintu tuno tukuona kanya kambere gakuno kweta kuraya nchokerete na atatu ingi. Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences ngugi ya undagitari yambayiria wamba kumenya kirio kwenda kuthomera kenda gitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitari igitaga ura college cionthe cia undagitari batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere njaga buru igatara ritwa gutungata ajie bwega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa nikio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukara gwaku aja. Kwiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utikuringa ndari. Twendaga jara mega ki kiria ritobetu kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best
ujukane bo mweri jwa kenda ni bwetete na mbere itoko gwato geni nonto wa manto nkoroki arania na tuko kurokira 0719 223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana wete kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Toringira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riongera obishi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Utaka kanyakika kathongika wete green. Yenange. Karibuni. Ala. Nontu mathaizeterere na ithaa 7 angire kantu gakuruma irio bya kuria Ile kama yako kuigua. Kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba etere kadiozo. Tiwa ndo mefaire Ete modugi. Ndoka imodugi ko yotumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Kino kwa tukala ni wa nyomba hiyo. Zuzu na Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntimetingana. Tembea kwingi tuona mengi. Nano tu ya kwanyange na nyoroka tuona bi. Afya Plus. Nacho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care yako nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Bueno, tuwete nambara kuromera nteto chiweru themwe. Wabunge wa Centrement ikire magushine uwete kukombeka nyumba ya Senate kinyawe batire kwethire kibunjo no ntungo ire ritano yo mbunge nene rita kerekire mawete ngwi nyingi cia Senate no church ya mbunge nene na kuno ntuko ina rwariro kuni ya Kenya murio kou mbunge ene bati kinyawe oteyanirwa utuge kare na ribotie. Watu wanasema kusiwe na CDF ama CDF itolewe. Hao ni maandui
wa mwananchi wa kawaida. Migambo ya mbunge wa Central Imenti Kirima Nguchini akiaria kire skuru ya primary akia makoro werere wandini ya Mwangandia kagite ne kara kurugura kira skira ya kina kigena kia CDF kia raborotari mbunge oro menerete bamwe ba senators barabakuru na kigena gike bakyuga ne keberuo Kirima kyuga tongeria baune andu bamukari wa kawethire akeja nangere kano na gishigo mbunge kiawe kireugite kigunekite bunene kumana na kigina keu akiuga mirandi ya thirikari nene gute kiagunekite nayo tibara ngorobe mwake obisi cha DCC. Kama mungeambiwa mjenge labu kama hiyo, tungefanya harambee kwa hii uwanja miaka mingi na ingekaa muda mrefu mbele ya kufanya nini ya kupata. Wale wanasema CDF na Mboni Karwale ambiwe na Sifuna ambiwe au Senate, hata Senate itakikani kuwa hapo kusema ukweli. Kuma buraringa kure se Senate ndenda bombera bonete Senate kene gentu kulingana. Mbunge Kirima ariuga ngugi ya senators ne kuluja kaunti ya Meru mono kiruterwa kigina ne bati kwethere ne karobiere omwanka na ko akiwa ukeja kwethira mutongirwa mugongo no ka kwenda kunyi ya mirigo mbere manambire na seneti mono Kirima akiwa kamete ya seneti no kaigwichokera na kamete cha mbunge nene na wanatakikana kuwa mbunge mara 2 kwa mwaka. Kwa hivyo kama President Ruto anataka kukata ngarama, si akate ngarama ile itakuja kusaidia wananchi hapa, si akate CDF ile italetwa kwa wananchi hapa. Na unajua hii Senate ni pesa inatumia bure, hata sisi sina maana, kwa sababu ile kamati iko mbunge kama ni kamati ya shule ya education. Najua hiyo ni national government issue, inatakikana iwe kwa National Assembly, lakini nakuta ile kamati ya National Assembly inafanya, kamati ya Senate inafanya. Kirima rando jaraja ndo merete mwongo jwa Kenya bobo ne boga mbibo Kirima. Ruto mandeni ya Kenya yote si wewe umewekea ubebe ati ni wewe utalipa na siku moja. Ati tufanye taxation kwa wananchi kubwa ili tulipe mandeni. Wachana na maneno ya mandeni. Hata kondoo ukiwekea mzigo ya punda itakufa. Kwa hivyo aende nje, aombe, atafute pale atatafuta, tutengeneze barabara pale imebakia kama hii yetu na stima tuwekee wananchi. Na kenda konyiria mukari wa kawethire mirigo ya marando ja mubunge Kirima ariuga mutongeri wa mugongo nete arane na nthiguru chene marando bethire bakiongera kagita korea kana bete mbunge bathithie randu ria nthiguru ritenie mwekwe mona GDP. Let the president renegotiate. Let the president visit where we have debts, where the ones whom we hold debt haone vile atafanya, a negotiate debt hiyo ndeni yetu iwe extended. Turundi mbunge kama ndio imeweka kikwazo hapo, tumeweka maximum 10.1 trillion. Turundi mbunge tufungue iwe ndeni ya nchi itaenda pamoja na GDP kulingana na vile kitu tunapata, kama vile iko Japan, kama vile iko Amerika, wananchi wapate pesa ya kufanya kazi. Mudiene mbunge Kirima ariuga Daktari Ruto gutegera thikirira bawe kirutero chumi akiuga thikirira bawe bate kuthuganiria mukari wa kawethire. Wana advise president upande wa economy awafikiri mambo ya mtu yule anaenda bila viatu, wafikiri mambo ya yule mtu anashinda bila chakula, hawafikiri yule mtu anashinda kibarua, wanafikiria kila mtu anaishi nyumba ya ngorofa na anaenda gari inaitwa Mercedes. Kuma kia makoro wandini ya Mwangandia gishigo mbunge kia Central Imenti nke report randito shawero rea kwa rieto ni Mutuge Kare. Abiashara tauni ya Mutindo ne bacumirite na kureana na marito ayaraja ikietwe mbunge ya Meru kenda kuthuyo no twika member ba mbondi ya municipality ya Mutindo. Biashara babu wete mabatu ya traibekana na member ba mbondi u teba kuma mutio Mutindo. Dennis Mugendi na ribotie.
batongeretwe ni MC wa Meru Municipality Caleb Mutethia abiashara bamutindwa ni baregene na mbundi ile Gavana Kawira Mwangaza atarite unde mutongeria wa municipality na atongeria babangi. It is very important either Governor reconsider antubara aratarite ni nyabo baratari baigo bate fit nonto kwiro wiga wandene ku mantu jaija marito ikawa bakari consider na bagatiki kuendelea kuja for vetting nonto tutikwenda that municipality edwetina the right representation manto mengi jatu kwenda ja municipality turenda ku target the next city na tutumbo ya municipality ya the next city other representation ile kudidia mantu ground ine especially ile kwa na World Bank ile ku negotiate on issues ri kumata monoke municipality iti rate ka iti antubaraba batirite kwa tatu atu kuandiko give a very clear information to residents of municipality that we 100% tukigwa marito jajarane kaniro Governor hoteli yetu ingari moto kuitikaniria leo na ni chairman wa Chamber of Commerce ndene Meru. Chamber of Commerce ndene Meru ne representative antu wa biashara na representatives bantu ba bonda antu ba saloon na antu bonde baraba itango gimutindwa na landowners baraba ene proti ya Meru na kwenda uko ni farm undi stiu ila twanenkero ya antu ba municipal board tutimijina tutamiona na te antu betu baliuga watho bwa mbundi ya municipality bugite no monka mbundi ri thuri ithirwe ina antu bara baitaga ngugi kiri mucii ni kenda jumba igukura na tontu bu ikyo bakwenda ikwewa kanya baribo municipal bond ni egwitira tauni yiji ngugi no monka ithirwe na ina antu bara baitaga ngugi tauni yiji na bara bana interest ya antu batauni na bara bana interest ya tauni yenda yumbokura uwa tukurie batwe right ya Chamber of Commerce tuwe kanya na tuwe twanya twetu twantu bara babure batonyete mbondije igenda tumbo baitege bina chieto ile irio so konifam batwe tutitikiria mbondije na kinyaba bambondie bo batari atuvori nyabo batigana na ngugije ibeje twambe tukarendu uru twimiru tuwatanire bayo bagatia ndene mbondi ngugi. It is very important bane nkerwe kanya kao kotara mtu wao tu twanya tuna tutigara tu twanya twa Governor wane nkerwe kanya kao atale antu bawe bana lakini Governor atumbo tara antu kenda from kini ni yewe wenka. It is very important Governor amenye kwena antu bangi babati kuza batali na babati kuza batali different bodies irachi within municipality. Dennis Mugendi, Weru TV. Umwe wa memba bara bethirite baitaro kuthuyo ntuko Jumatatu Kenneth Gitonga nethirite akiandika barua na kuwa we atikwenda kwethira reke mbundi no ntubongwira kurutana inyitumi mwanya pira bithirite bimuthiolonka piawe kiombe Kenneth Gitonga nethirite akiwa we atikwenda kwethira reke mbundi no ntungwira kuruta itio mwitikire na kinyitumi biawe kiombe bitio mwitikire kwethira reke mbundi ya municipality ire kathuyo ntuko Jumatatu ne mbunge ya county ya Meru. Tuita na mbere abiashara bathoko cia makutano soko mzinga na Kenya Power ndipo umirete Gavana wa Meru Kawira Mwangaza kumani na wachi stima kwa ntuko Kathumba nende abiashara baba wete stima uci na ntuko Kathumba ile kura na ni ashara akebo wita na ntuba te kumba kwendio tuko ne bayete Gavana mwaka ntuko Jumatatu sidrire wakana kethira tuba kethira bakibuithia maandamano na kuria na boba njenzi pethe pepa watia kuandamana kenda bacokerwa stima na ndithikira nkwire madam atongoria bakiama kia abiashara barabarutagira ngugi thokoni ya makutano Kenya Power amwe na soko mjinga muci wa mutindwa munthi ibakomanite na murugamiri wa muciojo amwe na MCA Bago Mwenda Ithili amwe na Caleb uchirangerekana Kenya marakira abiashara babu bagitwe bayikurukira kia wagibu wa stima amwe na roji thokoni enu nyuma ya kwagangerekana ibagwatanirite gutiga kurea ugoti kenda bathikirwa ithirikari ya Gavana Kawira Mwangaza iraba kuganeo iregete kubarira stima amwe na kubaretera roji tunakwe mweri jumwe thokwe mugutano etena stima etena roje antu ba mugutano bongo bakuwa kuma naru akuma thai makutano tutere ya stima tutere ya kanjo
na te makutano ake imakutano thoko yetu ya Kinoru na thoko ingia Kenya Power Kenya Power turira mama na tuthikira na naibwe mbu yetu ira tukurira athikire manto yetu ira tukua bila tukwenda istima na roye no tutuka watu ikolera tuambiririe kwa roi thokoni. Enkuruki a biashara baba ibajitĩtie atĩ wona ya kinyanju mathatu ya kiumia kijĩte batathirirwa mathĩna mago bakandamana mwanka obichini ya gavana Kawira Mwangaza araba kuga no bakaenderia into biago. Kwa kinyanju matatu antoba makutano bo watukaandamana twete manko ofisini ya gavana twete twingo twete kiri wewe yangu watu amuite stima cia makutano no makutano gote stima gotero oje na kinya watu twingo turia era watchman tubati kwetha twena watchman wenda stipini cha wekira matego techio Jumatatu akinya tutekeri stima na roje tugeta kwenderia ngeti negwe intobire bionthe twendagia tugakamata nabio tukenderia ngeti negwe. Itua riri irigwetwe mbaru ni MCA baba baraba kuga ati tatiga endia baba bajokitie matagaria mama thirikari itibathikiria. Wongwatira bou stima ise thirikari te oma na roe ona thirikari oya obisi nenga bana thira tena stima oya thira tena roe ande bongo ndo bora Jumatatu butoyokia mathige boyokia intobienu bote ukwanga bana au nweka thoko onto no kuona roe no kuona stima mewazi ile anda thirikari county government lakini bado mewazi ne wiita ano ndo mewazi wiita ni na utonge ingavana omero akareka ro athikire antu thirikari ebwirite uikwa sauti ya mwananchi mbere ya mwananchi alalamika ni makana tima antu baba mongana bagekirwa stima ukedipo wote nya chiringi nye moja na bekirwa stima twakarande twana tukare ambete ciai na tugati stima yake nyaluje. Enkiripotera Weru TV kuma thokoni ya makutano muchi wa Mutindwa mbeta wa Samuel Gaishma. Kamanda wa polisi rutero istani na nene bangi bokaria nibekite karoke mwanya ntere ciandu moru kwariria mantu igi okaria kuria kuibanua teatika nene bokaria na areithi ni kuonekete nyuma ya polisi gwite kuona na rawa ambapo andaithi bobwithikite buti na areithi untu bara buretete kisangasa kinene. Nicola Chabari na Ntetoi. Nondoboa kwamba no jamiro tu na ingejitero mudhara walira bamwe barethi banjirite kuthamia ng'ombe ciao kuma antere echandu moru na maitha maithirito betabarekia akwantugo inkaireketie na ukoroka indi arethi bangi nabo batindite kambi ya polisi ya Ndumoru na arari Regional Police Commander akuri wamwe na County Police Commander bajite bakiuga ati bajite kuraithiria bura wamba bobo ithirite betabarekia no indi kuria kwerea no gatigati ka arethi na bitha baba polisi kuonekana. Hatukuja hapa kuogopa my friend. Hakuna kitu ntandu. Hapana piga kelele hapa. Endelea tu kupiga kelele. Alafu nikuulize. Nilituambia tulienda. Mimi nilikuja hapo kwa crowd nikauliza nani wako na tukatoa watu. Ulinipatia. Na thina yongwa ni gutwike na kinya ndeke ikuya ikiragwa ati ni yite kuringa kambi nterino na ithirambe na kurigiria mantu mege gwamba bwandithia na kinya borithi babauga ati ibanenkero barithi bakai barabaga tondeke ni kuthikoneria mabitha polisi na ara ngombe ire butubu butirombeka na ndege ya muntu mwanki yomboka indi arithi betiga bakiona o mathirikari ikaeko beneria mantu ni megie kuthingata ndithia ciao. County Commander yaka tusethera akiri mantu ya kubwithia yate sasa no ndo bakoreta nyandre yao na batu ile twaya na ndo bathatu boitendege negenda baita kuone na ngombe cietu musikinyo nje yitire after all akuwithindro safari u na ndre yeta na nyi baru bila twai bionde utiki muginywene na biretera yake ndabi mukaria no ndo nakwa kwena insecurity so katukuria insecurity ra kuona weri ya muntu umwe amongo yo chuonde yu tukwenda kuthira ote muntu ndiatete ng'ombe ote muntu na rikia ng'ombe na toria county commando borithi omutindwa kaniga mugato ndiatete ng'ombe na ntarangwa kuria ng'ombe jeite diati akoyo ntonde yaita wa mwira utandru kithira we murume no kwira we uramirite security ko
na ore atara ng'ombe jeju amona atandru tekonde iwe na ng'ombe na pia vile wajumbe wamechukua ndege Kele, Mporo na Dhaitumu wamechukua ndege jana na leo mmeleta ndege ya PR. Ndege ikakuja ikalandi hapa ikaamuka ikaenda akasukuma ng'ombe kwa Samburu na mkaambia Samburu mnakuja ndege na ndege kufuata ng'ombe mufiche ng'ombe kabla wa Meru kuja kuonesha ng'ombe yao mahali imeendea. Igoro yonka ile yire ng'ombe ya 83 na twawelia kuanithia toe tukairua so tururia tiri mwankathia na twatanganywa ruare ya mwenzangu buraua ndre ira toroke itakuria permanent isiolo ya choka ya wende kwa roka matarithi batatu waraba kumea kithaka baikwa bakumea ndene baba kamate bura tuona akabaitia ndeveta tukoria tiri mwankathia na batukumba bisha ituthiatete mwanka tukahando ba mikinyo kiri machibo ya area ira Samburu ende biran korie ruare nika Samburu era ire nthenge yetwarie twarenge tuwitwa ngene na nthenge na president yonge kana na atongoria bange nonto intobie to tonga bwetu bwonthe bwathirira au ogo noe mujumbe wengimbe nothi wa mwana arithi banterino baithirite bakinyithiria no mwanka operation ruthike operation mwanka theno kinya bakunenkerwa magwira na nkutho mataro ruthika. Tumesema ya kwamba wacha tu focus effort kwa prevention, si ndio? Lakini kwa sababu ile imeenda sasa tutafaa tufua, lakini going forward sisi hizi mechanism na resources tunaitisha ni za kuzuilia wizi, si ndio? So we focus on prevention. Hii ilitangazwa kama operation yeri. Cabinet ni approve, serikali ni approve, president has made a pronouncement ikatukuromba tuone action. Mwambo uturi serikali temami uturi murimi atemami tutikuhirigira achuno ng'ombe na njara kana achuno ng'ombe na kuelengwa. Huwa na Inspector General Wasiri Kindiki. Tunaomba, tunaheshimu, lakini tunaomba kesho ndege iweze kupaa na kutimisha yale inapaswa kutimisha. Kumegebe North, Peter Glass, Chabari. Bwa Chabari no tukinya muthei wa nteto cia urethe mugucukire nkatho ntubuko thwatandite na untu watanire kiri mubango ya rwa siasa nyuma ndeka itikuraya.